Buyurun. Assalamualaikum dostlar. Bazar Alam kanalının görüşçüleri. Bugün 26 fevral 2022 yıl. Чүй облысы Бишкек шаарынын четинде Пригородный мал базарындабыз достор. Кой базар 3-чү чыгарылыш достор. Алынды байка жанагы. Биз кой базарды тартып көргөзөбүз мына. Караңыздар достор. Видео жакса лайкты басып кетиңиздер, каналда биринчилерден болсоңуздар, катталып кетиңиздер каналга. Ой пикирлерди комментарийда калтырсаңыздар болот достор. Biz çetten başladık hem sıra. Kaçıran sıra attınız bularga? 30'da. 10'su erkek mi? Urgaç mı? Urgaç mı? 30'dan. Abi kança atış? 10'su tok şey ta birinci tuğu. 4 iş abi bunusça. Hadi 4. Buldu 4. 30'dan. 30 bin. Kança kemek bu? 15 bin vereyim. 15 bin. Erkek urgaçı? Erkek. Erkek ha? 15 verim deydim. 15'ke vereyim deydim. Bu bir yaş buldu değil mi Koçkar? Yok. 8 aylık. 8 aylık. Dağı var mı? Yok oldu. Başka yok ha? Жақсы satınız belki. Koçkar kan çeken mi? Ve aleyküm selam. Qanday? Жақсы. Жаңа жылda көрген мойдонбуз ha. Бұлар алынды екен belki. Қаншадан болды? 23'ten. 23'ten болып тұр мына Koçkarlar. Bazarın içine giriyoruz dostlar hem bir Так, мына қозылар. Ассалаумағалейкум. Алейкум ассалам. Қанша екен қозылар? 6 6,5-дан а? Сүттен шыққанда бұлар а? А бұл ше? Бұл 10 да адам. Бұл 10. Urgaç erkekler? Urgaçı, no, birisi urgaç bir erkek. Erkek biri urgaç, egiz, bu urgaçı. Жақсы. Байке, ассалаумағалейкум. Қанша екен бұлар? Bunlar 25. 25 bin. Güzel. Gisar. A bular şu kozlar. Kozu 10. 10'dan ha? Nark 15 koçkar. Arkası 15 mi onusu? Onusu 10. Bu 25. Güzel. Araşan emes be? Araşan emes. Güzel. Жақсы. Bazar bağı verdi bu var. Veriyor da. Kança? 18. 18. Жақсы. Ақыл жақсы satыңыз. Şu Koçkorlar okşaydı ha? Koçkor. Kırgözek. Assalamualaikum. Qancha sıradasız bularga? 40'tan. Bu tişleri qanday tişleri? 4 işler. 4 tişleri. A bu qancha dediniz? 25. Kozu. Bu 25. Parodas qanday? Parodas mı? Gisar. O gisar. A bu Oşan bilmeydim. Araşanız yok mu? Gisar deydim ha. Жақсы. Ayaқты қарайықшы. Alındı alınmadı ekan. Sırayınç. Bayka aldınız mı sat otası? Satam. Qancha sır otası? Bazarga qarab satamiz. Bazarga qarab turib satamiz. Öyle suda boldu o'xshaydi. Qaysi satıldı ekan bu? Qanchaga ketdi? Edilbay. 11.200'de ketib qoldi. 11.200 bo'lib turibdi. Qo'zi Qo'chqor ha? Boya aytdim, sizga qo'shib olib ketdi, bo'yi qoldi. Dostlar bazarın içine yemek giriyoruz mu? 3. çıkarılış, 3. video. Çetten tartib nomerlerini de alıp getiriz. Kaçıdan oldu ki bunlar? 35'ten sürü otur. 35'ten. Urgaçlar mı erkek mi? Urgaççı. Urgaçlar mı? Assalamualaikum anaş. Жақсы. Siz kaça sıra atasın? 1'e 3 yerine. 35'ten. Так, bu yakta kayısı soda olasın. Bal. Tartayın da var, ıslıklar. Tarttırmadı. Boldu desin. Cık kozu turatma bakta. Kanca genci git bular? 6 milyar. Sütten çıktığı bular. Tak, yeşki. Kanca gen eşkiler? Biraz böyle atandı. Onusu. Ulağı var mı yok mu? Var. Kancadan? Buradaki 6 suratı. 6 min ha? Ama o özü ulağı okşaydı. Yok, anda ulağı. Bunda ulağı var mı? Bu kanca?
5500. Жақсы. Так, мойнелді сұрақ. Soyuş gerek de soyuş gerek. Желім тұрады бірақ. Қанша екен бұл? Жоқ, желім тұратындай тұрады. Бұлақ Апрелде туылды. Olur 4 bin değilsin. туады деп айтады. Бұл сойсоз жалқадағы. Қанша екен? Қандай сұрада? 14 мың. 10 мың. Сен болады ма? Қанша айлық екен? 1 ай. 1 ай 3 күн болып қалып тұрған. Еркек ұрғачы? Еркек. 10 мың. Жақсы. Яқа кірейген бұяқа. Қаптан өтіп алыңыз ба? 10'a koşta beret de. Алдыңыз ба екен? Қанша oldu? 9 мың. Қошқор. Assalamualaikum. Қанша oldu? Boğaz koy toğanda 9 bin lira. 9 bin lira veriyorum. 9 бересі 9 мына. Туйын деп тұрады. 9 мың еле берем. Так, ешкілерді де қарап өтейік шуақтан. 11 мыңға қана? Düşken burada ben. Қайсыға өтеді 11? Gel 11'ge. Қошқор. Bu ne gelir öyle de 11 lira. Ya bu pazar ötüp gitti de. Öte öter yani. Ötelerine. Verin 11'ge. Беріңіз ақсақал. Ben жақсы öter. Ертемейін бақ. Так, қозы қанша екен бәке? Kaç mı? 6,5 6,5-нан. Бяға керек жоңай бөлек. А моларчы? Geçeceğim o. Олар 7,5. Тоқтылары. Жақсы. Байға чейін сізгі? Бұлар қаншадан? 7,5. Uğraşma. Ұрғашы бар. Екеуі қошқор 7,5-нан. Bu çok uğraş. Үшеуі ұрғашы. Жақсы. Мынакей ешкі. Бұлар сүт бағытында ешкі? Қанша екен? 10 мың. Улағымен, а? Улағымен 10 мың сом. Так, молча. О, теке var ki. Çevik. Çeviç. Қанша екен бұл? 7 bin. 7 мың. 10 улағымен. Aa, hep olan. 8 улағымен. Бұға қанша сұрайсыз? 10 bin. 10 мың. Жақсы. Байке ешкілер қанша екен бұлар? 4,5-нан. 4'ten бересіз бе шunu? 4,5-нан. Жақсы. О, улағыменен ғой дейм, а? Бұл қанша? 8,5. Жақсы. Так, мына сүт бағытында ешкілер. Оның болған. Ассалаумалейкум. Қандайсыздар? Қанша екен бұл ешкі? 30 мың. Бұның пародасы қандай? Нубийский. Боз bu, sağan bu. Bul boz, buna balası bile. Так, бұл улағы менен. Бұл қанша? 30. Улағы 30, а? Нубийский. Парода ешкілер 30'дан сұрай. А қаншадан бересіздер енді? Береміз де сол. 25'ten бер. Kaçılan mı oldu? А бұл Занинскілер ше? Занинскілер. Zanender narkosu 18 boz. Burada kıskan. Bu 20'da. Бұл 18 боз. Бұл теке. 20 мың дейді. Чоң теке екен. Ұрыққа. Ерде да бір теке тұрады. Қанша екен бұл теке? А бұл ешкілер ше? Ұлағы ұқсайды бұлар, а? 7'dir? 7 дейді. Жақсы. Сіздікі чо екен? 6,5. 6,5. Жақсы мына. Ушындай ба 6,5 дейді. Так. Мына екен. Қозылы қойлар. Мына жерде қоз тұрады байқұс. Бекіне еп. Қанша екен бұлар? Bunu 22.020'dan. Бұл қошқар ұқсайды ма? Koşkur 5 А бұл aylık kozlu. қозылы қойшы. Егіз қозы бар. Қозылы қой қанша? 22 de adam. 22. 20. 20. Erkek. Қозылар, қошқар бұл, ұрғашылар бұл. Irgaçı. Қаншадан сұрау да сен бар? Irgaçı var 9'dan sonra adam. 9'dan. Var қанша айлық әмі? Yani kozu endi var yani. 6-7 aylık var yani. 6-7 айлық қозылар, а? Kozu. Жақсы.
Nake bul yemi otabı mı yıkılatıdı? Ayakış. Şunda 5'i alıp kettim. Nake. Kozu. 5'e 8'inden 40 bin bulat. Bundaydan tartib bereyik. Qo'chqor qo'y qancha bu? 35 mi? Tishi qanday tishi? 6 tish. Qo'chqorday qo'y ekan. 35 ming deydi mana qarani. Qancha ekan bu? 13,5. 13.500. Semiz ekan. Jo bo'z bu. Yok. Boz emas. Qo'zi. Qo'zi. Bolari 12,5. Bolori 12,5 bo'ladi deydi. Qanchadan so'ratasiz? Mashinaga oladi, tartib oladi. Bunaqa mal kiryapti. Meranos turpoqlar. Aydachi bo'le. Tak, yoqqa kiraylik. Qanchadan ekan qo'ylar so'rash. Qanchadan ekan qo'ylar? 15. 15, 12 bu. Bu echkichi. To'qolash. 10,5. Buncha. 12,5. Ha bu echkichi. 14. Sağmı? Sağında. Ekörteng sağ. Qancha süt var? 3-4 litr sütü var deydi. Siz kirib aytdingiz, bu yoq batmay qoldi. Bo'lshi. Tak, bu yoqdan so'rayman. Nomerini so'ray olmadim. Bu yoqda qo'ylar turadi. Tak, bu yoqda tig'liq olmaysizmi? Qancha bo'ldi? Mana teke. Taqsir teke qancha oldi? Tekan 15 so'radim. 15-15dan. Bu parodalar qanday buni? Bu prostoy bo'lar, indiyski. Bu indiyskiy, bu prostoy. Mana yaxshi. Mana qo'chqor. Qo'chqor. Qancha ekan qo'chqor aka? Qo'chqor 50 ming. Qancha tish? Parodasi qanday? 3 yaş. 3 yaş, 6 tish. Tak, parodasi 4 tish. Parodasi qanday bu? Araşanı. Bazar bağ verdi? Bazar 43 ming berdi. 43 ming. Tak, boyu 1 metr o'xshaydi. 1 metrdan oshiq. 1 metrdan oshiq. Yaxshi qo'chqor ekan buni. Junlarida quyruqlarini tartib olib ekan endi aql turib. Quyruğu. Şunun o'shanday bu aql. O urg'ochi erkak mi? Urg'och qo'y. Qancha ekan bu? 60 lira. 60. 60 ben 60. Tişi qancha? 6 tish. Ha bu bo'z o'xshaydi. 5. Yaqin bo'z. 15. Bu 45 bo'z ekan. Bu bo'z emasmi? Bunda bo'z. Bunda bo'z ha? Kelinde bo'ldi. Ha, yaxshi. Bayga qancha oldi bu? 12 ming bo'lib turibdi. Semiz. Ha bu qo'zlar adilmi? Kozlar adil. Qanchadan? 11'de. Sütten chiqdi u? Çok yaparlar ha. Çok kirib qoldi. 11'de. Yaxshi. Dag'i bor bu qo'ylardan uyda? Satqiliq. Nomer qaltirasizmi? 0706 20 44 07. Qayerda turadi qo'ylar? Belovodsk, Moskovskiy rayon. Do'stlar chalasi. 58. 58 ming bo'ldi. Buchoq. 58. Qo'chqor qancha oldi? Satloq. Echki qancha oldi aka? 6500 ga olib turibman. Bozorning o'ziga yemi kelib jetdik mana. Bozorcha yemi kiryapmiz do'stlar. Qo'zlar qancha ekan qo'zlar? Aka qo'zlar qancha?
4'ten. 4000'den. Ama 5'ten. Ha 5'ten. 5'ten. 5000'den. 4000 değil, 5000 değil. Teke. Tak, mayaqti qaraç. Baka qo'zi qancha oldi bular? 7'den bo'ldi. Ha, ököy 17 ming bo'ldi. Ököy 17. Do'stlar, mayaqdan kirib so'rayın ham. Ular uyga borib 40 pay bir so'rab ko'ramiz hozir. Qo'y boshi 100 so'm. Uyga borib 40 sarqib tashladi. Nomer qoldirib ketdingiz unda. 40 nomer. Nomer? Evet. Elder so'rayapti. Aytыңыз. Ben çalat da elder. Evet. 0500 61 1949 Uyga borib 40 avыз ayt, жақсы. А мұндай машинка сатылып жоқ қой? Жоқ. Машинка запчасть дефицит koyuyorsan. 100 сомнан екен, 100 сом. Номерді бір қайталап қойыңыз, жақсы ұғылбады енді. 0500 61 1949 жақсы. Достар, номерini қалтырып кеттім, çalasыздар. Жүн қырттан байкелерін. О, қанжаға байка қой, қозылы қой. 30. Алейкум ассалам. 30 мың бе? Жақсы қой қанша тишке? 4 тиші. Дағы қайсылар бар? Олар ба? А бұл қанша? Олар ба? Олар қаншадан? Олар да 30'dan. Araşanlar. A ortada uç? 20 мың. Бұл еркек бұрғачы ба? Бұрғачы. 20 мың. Байка алдыңыз бі? Қанша oldu? 10.600 болып тұр. Жақсы. Araşanlar. Araşan. Так, базардың ішіне кіріп, дәл кеттік ем. Ақсақал алдыңыз бұл қайды? Сатасыз? Қанша? 15.500-ге бермедім. Қанша oldu әке бұл? 12. Арқысыча? 24, 12'den. Екеуден еркек екен. Алған кіші да еркек екен. Ассаламалейкум. Şimdi patmışlık yakında 2 milyon botta inşallah. Anais. Tamam, satı olsun. О, мына ке. Қойлар, қаншадан екен бар? Қаншадан жігіт бар? 18'den ha? Mına ке. Қойлар 18. Urgaç erkek aralaş. Murat Bekta. Qancha oldu aka bu? 23 bu. 223. Aka 223 ming bo'ldi. Yaxshi. Oho. Ular urg'achi erkeklar. Bari qo'chqor. Qanchadan bor? 25 mingdan. Yaxshi. Siz qancha so'radasiz? Ular 20. Так, bu yoqqa ko'raylikchi. Vaqt. Chorva qo'ylar. Mana aka meranos. Assalomu alaykum. Meranoslar qancha ekan bular? 25 ming. Qo'chqorlar bor? Urg'achi. Pichmolar ekan mana. 25 ming. Onlaylar. Top tağlaq. Ya, assalomu alaykum. Tak, ma afganskiy ne ekan ham? Parodas qanday? Assalomu alaykum. O'rtadagi
Bu kozulu bu. Qancha so'rab o'tasiz? 30 ming. Qancha tish? 4 tishdan jo'g'or ekan. 30 ming deydi. Yaxshi. Bu Qo'chqor, assalomu alaykum. Qanaqasiz? 35 ming. Tishi qancha ekan? Qancha tish? 4 tish. 35 ming deydi. Ha, bularchi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, qanaqasiz? Shukr. Qo'ylar qanchadan bo'lib o'tadi? 20 dan 60 gacha. Tak, mo'sa 60 o'xshaydi. 50 var. Buna 50 olsun 60. Ha, bu mu? Yegis qo'zisi men 60 ming. Yaxshi. Qaysi? Şular var. Ular 22 de. Qo'zulu qo'ylar ekan. Assalomu alaykum, qanaqasiz? Var tishlari qanday ekan? Dişleri. Evet. Dişleri 2 diş, 4 diş. 6 diş. 2, 4, 6 tishdir. Arashan degan shularda. Özü de özü. Arashan o'ziga keldimi? Qarangizlar do'stlar, mana qo'zulu. Barda. Nomer qoldirasizmi? 70 men. 0770 35 53 80. 35 53 80. Do'stlar, chalingizlar mana. Men so'ragan jerim qolgan o'zingizlar so'raysizlar. Yaxshi sotingiz. Rahmat. Tak, tarixi. Moyaqni qaraychi. Qo'y qancha tish ekan. Bo'z qancha ekan? Assalomu alaykum. Qancha ekan bu? 50 ming deydi. Bo'z o'xshaydi. Qancha tish bu? 4 tish. Bular urg'och erkaklar. Vardı urg'och. 15'ten 38'gacha. Kozlular da var da. Ha, kozları var. Yaxshi. 15'ten 38'gacha deydi. Siz nomer aytib ketingiz endi. 72 milyon. 0772 88 60 40. Şu çalaslar şu nomerga. Bilet. Kaçta bilet? Tak, ket. Onu aldık set. Sıra. Qancha oldu ekan bu? 25 ming gitti. 25'ten? Kırgı. Qancha var? 13 baş. 13 var. 25'ten. Ketip tur Kurugoy. Qancha oldu? 55. 55 oldu tur buçuk. Tak, Bobik. Kimlik ekan bu Bobik? Qo'yib qo'ydi-ku. 25'ten ketdi deydi Kurugoy. Tak, bu yoqda endi videoni oyoqdaymiz do'stlar. Video yoqsa like bosib, so'rovlarni kommentariyada qoldirasizlar. Qancha oldi aka? 44 ming urg'och ekan. Qancha oldi qo'zli qo'y? Tozlu koyup. He. 9'ga? O arzon. Evet. Arzon alsınlar. 15 mi? Tamam. Tamaşlap koyup durun arzon deb. Böyle dostlar qancha ekan bular? 15 mingdan. 15'ten deydi mana. Ama o Qo'chqorchi? 150 mi? 101 ming. 150. Ha, 150 ming. Qancha tish? Ya kaç turda kaç tur? 6 tish deydi mana. Parolas qanday bu? Qarasha. 150 ming. Yaxshi. Do'stlar, o'y fikrlarni kommentariyada qoldirasizlar. Like bosib, kanalga qatorib qo'llab ketingizlar do'stlar. Biz ham bu yoqqa uylar tartamiz, muzol, buqa, anan жылқы бажақ o'tamiz.